prikazom slučajeva. Intervencija probat ću da pričam na srpskom, slajdovi su na ćirilici i na makedonskom. Mislim da ćemo da se razumemo, jel da? Plan je da prezentujemo malo kada bi odabrali intervenciju nakon bajpasa, koja su međunarodna iskustva na tu temu, šta kažu guidelines i vodiči i nekoliko naših slučajeva. Sad, nije svejedno da li se nakon bajpasa odmah prvih dana uradi angiografija pa i nakon toga intervencija ili se to uradi nakon prvog meseca, u prvoj godini ili par meseci kasnije. To može biti kao planirani hibridni tretman, to ćemo isto videti, i može biti i kasnije, pošto znamo da venski bajpasevi prestaju funkciju više od 50% u prvih 5 godina. Nakon angiografije mi imamo 3 moguća ishoda. Hoćemo da produžimo samo sa optimalnim medikamentoznim tretmanom ili konzervativno, i hoćemo da pravimo neku revaskularizaciju, interventnu ili ponovnu kardiohirušku reoperaciju. Šta kažu iskustva? Kažu da je to često, da je bolje ako se uradi urgentno, da je manja smrtnost i da poboljšava preživljavanje kod onih kojima je to zaista potrebno. Sreća je da to treba samo kod manje od 5% od operisanih pacijenata. Onda je tu na redu hibridna planirana intervencija. Vidite, iskoristi se lima, a za desnu arteriju se stavi, se interventno reši stenoza. I sad, iskustva, ne postoje head-to-head komparacije oko ovoga. Iskustva kažu da je to opet oko 4-4,5% i da pola od njih završe sa intervencijom. Iskustva su pre 10 godina, a ovo je publikovano 19. godine. Tako da nemamo baš skorašnije i od novog datuma publikacije, i oni kažu da najčešće u prvom danu su, kad je koronarna angiografija, tada su intervencije, i kako prolaze dani, ta urgentna angiografija ređe se radi i ređe su intervencije. Revaskularizacija nakon bajpasa nisu ispitivana randomiziranim studijama, to moram da ponovo, nikada nisu ispitivana, tako da je potreba da se registri uključe u rasuđivanje, zato su preporuke na nivou 2A ili 2B. Autori su od 98. pa naovamo, retko koji analizuje ovu stvar u zadnjih godina, ali nakon 22. i 24. godine pojavili su se nekoliko analiza, i ovo je 2017. kad su analizirali da li je PCI na venskom bajpasu ili na nativnu, bolje prolazi nativna intervencija, a venski bajpasi su negde oko 25 do 30% otkazali perfuziju prvih dana, i to je iz žurnala kardiovaskularne hirurgije Brazila. To je negde 22. godine publikovano. Onda 24. godine u ovom žurnalu vidite da opet nakon prvih 10 godina imamo veći procenat intervencija na nativni krvni sud u odnosu na ostale graftove.
i onda dolaze razne studije koje ću da u interesu vremena preskoknem, ali glavno je da oni kažu da je nativna PCI, nativne arterije nakon bypassa imaju bolji ishod nego graftovi. I šta kažu guidelinesi? Da se redu bypass može razmatrati ako je lima slobodna još uvek, a inače trebamo preferirati intervencije. To isto kažu evropske, sa sličnim nivom, s istom snagom dokaza, to isto kažu i američke preporuke. I sad, da ne bi dužio, pošto imam još samo 2,5 minute vremena, ja ću da prezentujem slučajeve. Pacijent je sa više rizik faktora, upućen na bypass. I sad imamo kod ovog pacijenta interesantnu stvar, da mi kao interventni kardiolozi smo bili podrška kardiohiruga u stvari, pošto je pacijent, i to stoji u njihovom radu publikovanom 2019. Pošto su to komplementarne u stvari intervencije, komplementarni rad kardiohiruga zajedno s interventnim, pacijent je bio u kardiogenom šoku nakon bypassa, još je bio na mašini i na podršci i pozvali su interventnog kardiologa da nešto uradi. Ovo je to što je urađeno, ovde je stavljen stent, nakon stenta ovako izgleda nativna LAD, začuvano su sve grane, onda smo videli da je i ramus zaboleo, nije bio bypassiran, pa i tamo dobio stent i nakon toga ovako izgleda situacija. Inače, lima je na LAD, ali distalno nema baš dobar flow, ono je bypass za desno i za cirkufleksu. Vidimo da cirkufleksni bypass uopšte ne funkcioniše, nismo se ni zamarali da otvaramo cirkufleksu, ali mogu da vam kažem da je pacijent još uvek pušač, još uvek živi lagodnim životom, ali nema simptoma. I komšija mi je, pa ga viđam često. Sljedeći pacijent je pacijent koga smo poslali na bypass zbog ove left main lezije. On je dobio bypass, ali nakon toga je dobio atrialnu fibrilaciju, koja se nije htjela konvertirati ni kardioverzijom, ni malo se na miodran dobro, bilo kratko vreme, ali opet se pojavila, tako da smo morali da nešto učinimo. Ovo je to što je učinjeno. Ovo je to što je učinjeno. Kod njega smo stentirali left main i cirkufleksa je bila sasvim ok, neću vas kod toga zamarati. Onda idemo na trećeg pacijenta koji je nešto mlađi, nešto kasnije nakon bypassa. Pacijent je netolerantan na napor i to zadnjih 2 meseci. Šta je? Ovo su fotografije. Vidimo da je lima na LAD ok, vidimo da desna ne valja, vidimo da je desni bypass ok. I šta ćemo s ovim pacijentom? Kod njega je pre 4-5 meseca urađena intervencija na arterijski graft, to je ovde. Nakon toga je bolesna sama anastomoza i nativni krvni sud, to je dijagonala. U ovom slučaju vidite ovde da je stent malo underexpanded. Mi smo stavili još jedan stent, ovako izgleda nakon stavljanja stenta i ovako izgleda angiografski taj krvni sud. I šta možemo kao pouku da izvedemo iz ovoga? Da su svi pacijenti u skladu sa preporukama u stvari i da smo revaskulizirali uglavnom nativne arterije i da zbog toga imamo uspeha kod svih 3 slučajeva.
opet moram da naglasim da je komplementarnost to što vezuje kardiohirurgiju sa interventnom kardiologijom i da moramo da radimo na tome. Intervencija nakon bypassa ćemo češće viđati ne zbog većeg broja bypassa, već zbog progresa interventne kardiologije svugde u regionu. I treba nam regionalni registar, isto kao što postoji za retke bolesti, isto kao što postoji za spontane koronarne disekcije, trebaju nam i randomizirane studije, ali na kraju suradnja je ono što nam nedostaje. Hvala.